up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world's too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Artisan Mancing. Oke Mas Bro, hari ini saya tidak mancing rawa ya, tidak mancing di rawa-rawa. Biasanya saya mancing di rawa Mas Bro. Kali ini saya mancing ini Mas Bro. Ada acara Gabus Metropolitan Mas Bro ya, memperingati HUT-nya grup komunitas ASFC Mas Bro ya, yang ke-6 kalau nggak salah ya. Nah ini acaranya diadakan di Putih Kayu Mas Bro. Tuh Putih Kayu ya, di Putih Kayu. Ada gubernur Mas Bro ya, ada gubernur Sumatera Selatan akan hadir di sini Mas Bro ya. Saya termasuk pesertanya mengikuti lomba dan ada door prize-nya motor Mas Bro, motor ya, 1 unit motor ya, dan berhadiah menarik lain-lainnya Mas Bro ya. Oke, nanti kita lihat keseruannya bagaimana, pas mantap Mas Bro. Wah, mana? Akhirnya Ketemu juga. Maramiku. Aku kan belum. Kaget aku pakai nasi. Belum. Ayo. Iya. Nah, oke Mas Bro. Jadi acara ramai banget ya. Banyak dari komunitas-komunitas di luar Palembang Mas Bro ya. Ada dari Kayu. Dari komunitas apa? Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life, but few friends with intent can't help you feel alive. Find a passion, take some action, never for a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Try to kick you while you're down. Mantap. Rise up while you drown. They wanna fill your Oke Mas Bro. Banyak banget ya. Fokus dari mana-mana ini. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're Ramai banget Mas Bro. then it's your chance to Keren, ya? be ruthless. Tuh, lihat dari komunitas apa tuh? Banyak banget Mas Bro. Keren banget tuh. Pada ngumpul ya. Dari komunitas mana deh? apa? MMB. Apa? KMMB. KMMB dari daerah? Banyuasin. Banyuasin Mas Bro, dari daerah Banyuasin. Datang semalam ya? Iya. Nginep nggak? Ya ngomong mantap.
Mantap, sip. Ada banget Mas Bro. Ini Om, dari komunitas apa Om? Dengan air kumbang. Castingan air kumbang. Daerah Banyuasin. Banyuasin 1 ya, berangkat. Berangkat pagi tadi. Jadi tangannya tidak ada. Mau kenapa rombongan? Ngomong mantap. Mantap. Oke Mas Bro. Dari komunitas apa Om? Apa? Castingan Lampung ya? Lampung. Oh, dari Castingan Lampung nih jauh nih. Jadi berangkat ke kapan? Om, saya Lampung. Om, saya Lampung. Kemarin Om. Berangkat kemarin. Ini kuning nginep. Nginep. Rombongan 29 orang. Oh, mantap. Sip. Om, saya juga Lampung. Ya. Coba ngomong mantap. Mantap. Kenapa enggak apa-apa ya? Mantap. Mudah-mudahan juara lah. Oke. Ya. Dapat motor. Amin. Mantap. Itu sama. Oh, sama. Mantap, Mas. Nah, oke Mas Bro. Ini saya ketemu komunitas apa? MMPPT dari Sikayu ya, Pelaka Tinggi. Orang berapa sini? Orang 23. Mana anggotanya? Oh, itu anggotanya. Nih, ya orang 23 Mas Bro. Dari Sikayu Batu malam nginep ya? Iya. Malam nginep ya. Boleh lah. Mantap, ya. Mantap. Sampai sisi Nah, oke Om Q. Sekarang kita mau foto-foto Mas Bro ya sama komunitas kita Mas Bro ya, KMMS ya. Ini kita sekarang lagi nyusun. Ini biasa tradisi kita kalau mau mancing Mas Bro atau Kespar ya. Kita nyusun pancing seperti ini Om Q tuh ya. Pancing-pancing ini disusun berdirikan seperti ini ya. Nah, itu ya. Semua pancing-pancing ya, ini adalah spot kita buat istirahat siang Mas Bro ya, ataupun makan siang ya. Oke, sekarang ini kita mau foto-foto, udah rame banget ya. Tuh ya, rame banget ya. Oke. Hah? Nah, tuh. Ah, ini panitia nih. Panitia. Kapus Metropolitan. Mantap. Lupa kok, komentar apa Mas? liburan. Oh iya, liburan. Nasi gorengan. Oh iya. Oh, mari. Tinggal ke pisang goreng ini. Iya benar. Ayo. Tinggal ke pisang goreng. Sadar aku. Iya, mantap lah pokoknya tuh. Keren. Oke. Baik Mas Bro. Oke Mas Bro. Om, kamu dari komunitas mana Om? Oh, dari komunitas Selapan. Selapan apa? Selapan Angler Om ya. Jauh gitu. Berangkat semalam apa? Iya, Kak. Jadi nginep sini. Yang nginep. Rombongan nomor berapa? Berapa? Ada orang berapa kita? 13. 12. 12. Selapan nih. Coba ngomong pas mantap Om. Ya, komunitas Selapan. Mantap tuh, rame tuh. Sip lah pokoknya pas mantap. Nah, oke, jadi keseruan berfoto-fotonya lumayan Mas Bro ya. Kita fotonya ramai-ramai Mas Bro sama komunitas lain ya. Tuh sudah pada rame banget Mas Bro, tuh rame banget ya. Sudah pada standby semua ya. Sudah pada standby semua. Dari komunitas mana Om? Kecamatan Kuang. Luang, nama komunitasnya? SAFC. SAFC ya, wong berapa kamu? 12. Berangkat semalam ya? Iya. Tinggi ya? Nyampe jam Kalimo kami nyampe. Kalimo ya? Mantap lah. Coba ngomong mantap. Mantap. Makasih Om. Tuh, artisan mancing. Tengok di YouTube ya. Ramai Mas Bro ya. Jadi di sini tempatnya enak Mas Bro. Coba kita keliling ya. Oke, saya mau ke sana Mas Bro. Ramai banget tuh. Ini dari komunitas mana nih? Coba kita tanya-tanya ya. Sip pokoknya. Oh, mantap Mas Bro, ramai. Dari komunitas apa Om? Apa? Individu, Pak. Ini individu. Oh, ini individu ya. Enggak dari komunitas ya. Mantap. Coba ngomong mantap. Mantap, sip. Aja nih. Nih, ada nih. Halo Om. Oke Om. Dari komunitas mana Om? Rawa Fishing Club. Apa? Rawa Fishing Club. Dari daerah mana? Talang Jambi. Talang Jambi. Dekat sini lah, Mas kampung gitu. Lokasi kan. Iya. Mantap. Coba ngomong pas mantap.
pas mantap. Jos pas. Mantap, mudah-mudahan dapat dopres motor. Oh, ya. Amin. Atau kambing. Atau kambing. Mantap Mas Bro ya. Oke ya. Makasih Om. Kita keliling-keliling lagi nih, rame banget ya. Kita interview pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro. Ini di sini ada taman Mas Bro. Selamat datang, selamat berlibur. Taman tempat orang santai-santai duduk-duduk ya di sini ya. Mantap lah pokoknya. Untuk lebih semangatkan pagi hari ini. Sana. Oke. Sekarang kita siap-siap menuju lokasi. Kita mau mengikuti perlombaannya ya. Nah, doain aja semoga menang Mas Bro ya. Ya nggak menang juga apa-apa Mas Bro. Yang penting happy ya. Kalau saya sih cuman tujuannya tuh happy Mas Bro ya. Kalau merasa udah ngumpul, berukur tolong. Nah, habis suara saya Mas Bro. Jadi, baik langsung yuk. Langsung apa? Ayo. Yuk. Ciko. Burai. Mantap. Apa tuh? Kita ukur. Wah, sip. Mantap. Pokoknya kalau yang besar jatah beliau. Amin. Sip, makasih Om. Ayo. Oke rekan-rekan Anda, lepak yang kita siapkan di area wisata Bukti Kayu ini cukup lebar ya, cukup panjang. Goyang Mas Bro. Ini perlu ketenangan batin ya kalau naik jembatan seperti ini. Nih jembatan di bawah nih goyang nih Mas Bro. Tuh. Goyang Mas Bro, pala saya tuh. Tuh. Sip. Mantap ya. Kita sampai di sini, kita sudah mulai mau mancing. Oke, jadi Kemerah terpaksa saya stop dulu. Nah, oke Om Q, karena saya sudah sampai danaunya ya, lokasinya ya. Jadi kamera saya stop dulu Om Q ya. Tuh. Saya mau menikmati mancing dulu Om Q, gitu ya. Oke ya. Saya mau coba menikmati mancing, nanti saya rekam pakai GoPro ya. Pas mantap Om Q. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.
lagi yelnya. ASFC yes. ASFC. Yes. Yes. 3 kali lur. Ulang. ASFC. Yes. Yes. Sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Oh, dapat juara satu kamu Om. Iya. Dari grup apa Om? Hah? Dari grup apa? Pertamina Fishing Club. Oh, Pertamina Fishing Club. Oh, juara satu. Selanjutnya yang tadi berapa? Ah, mana pialanya? Oh, pas mantap Bu. Coba ngomong mantap Bu. Mantap. Mantap. Angka besar, angka genap. Ada teman kita ini yang dapat. Mana Om? Ayo nomor berapa? Sampaikan. Mana rezeki dia nih? Pendaftaran terakhir itu. Terakhir. Terakhirnya Pas mantap. genap besar 8. 8. Oke Om Q, tadi ada juara berapa? MMB. Juara 4 dari grupnya Gimbal ya. KMB. Itu hadiahnya tuh. Siapa tadi yang dapat? Itu saja pialanya coba. Oh, mantap. Irun. Ini pialanya nah. Jadi tuh hadiah nak dibagi wong rabi baca rata-rata. Bagi rata. Mantap. Coba mantap Om. Mantap. Makasih Om. Yang penting hore. Asik. Gibal Fishing Club yang penting. Tahun kemarin. Oke, Om Q. Jadi seperti itulah ya lomba hari ini ya. Tadi ada yang hadiah dopres utama motor ya. Motor sudah dapat tadi dengan nomor awalan angka 8 Om Q ya. Woi, Selesai mengacak. sudah ada yang goncangnya tadi nih. Yang goncang nomor tadi ya. Dapat berapa Kak? Tadi dapat Kak? 843 yang dapat motor ya. Alhamdulillah, berarti rezeki dia mantap ya. Oke, sekarang saya mau pulang. Hari sudah sore, seperti inilah hiburan hari ini. Semoga terhibur. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas mantap. Oke.